ma lima pa YouTube channel khira ngai thathin tu te chi bai vek ule tun tuma chuan India rama politician lar le tun laya kan MP AAP party atanga BJP somta Raghav Chada chanchin hi ngai thau donani Raghav Chada hi India rama politician mingthang takania India ram ro rel sang parliament a meu Rajya Sabha member ani meka kumsang hi le som pakhat khan Anna Hazare Ashwai India against corruption movement anti mai ei ruk na do bei pui thak tu pol chu azoma heti lai hian chartered accountant azir chuak lim hlota London School of Economics lama lekha azir zombok ti chuan kumsang hi le som pani khan Arvind Kejriwal ten Aam Aadmi Party AAP andin khan a founding member zinga atela Arvind Kejriwal anen hian Delhi Lokpal Bill siam turahma lama saber tu anni nge kumsang ni le som panga khan AAP hian Delhi Assembly in thanna ne na anchan nuwa kumsom ni paruk mi chau ni in party National Treasurer atan anruata atong kam thiam na le fia tak awangin AAP party mel langsar le National thupuang tu hriatlo tak alo ni tani Raghav Chada hian AAP a omlai khan mo phurna lian le poimo tak tak alo chel to thina soitak angin kumsang ni le som pani khan Arvind Kejriwal anen Lokpal Bill masaber draft tu ania kumsang ni le som pathuma Delhi Assembly election a khan party mathlir le intiam kamna siam tu pol zingami ani le a kumsang ni som ni pani Punjab Assembly election a khan mo phurna poimo chelin ma ala a AAP hian seat za som pasari zinga si som ko pani ngot la in sarkar na an siam thei pa a Delhi a tui thiang hlim siam chua konga ma la in Delhi Jal Board Vice President Chairman na athoka kumsang ni le som ni pani khan Punjab patangin Rajya Sabha MP atan thanlin ania India rama MP no pang berpol alo ni bok Parliament apo sumle pailama malak na lam hoi a member ania khang hun lai khan Arvind Kejriwal a thuak emo ruaman tu tia kau hial alo ri chi ma se Raghav Chada hian kumsom panga ngot alo om to thin na AAP chu chua sanin BJP azoma ama ba ka hian AAP MP dang paruk te po in anzui bok hetianga Raghav Chada an AAP achua sana BJP azom chan chung changa ama nge him video thar atlang sara hetiang hian achan asoifia AAP chung chu natho sheom khopin akal sual to a thataka natho le parliamenta thu soi thlangin khabbe ani to thu asoya tin party chu adin chan le abultan na dan te tlan sanin ramtana thok to lovin mani masial le sumdu top khok turakal sual to angin asoibok party a hian rin tlak lo le kal sual tam tak an om to awangin mifel kania ma se party kal suala ka omani ti ina in soifia politics chua san hlen emo kal sual pui ve ringot emo ai chuan platform thar BJP zom hi athan jok thu asoibok he thil thleng hi tu hnaya India politics a thil thleng lian ber zingami ani ti in Times of India chuan atarlang hetianga achu asana wang hian achungalung oi lo le soisel antam hle a abik takin social media lama athutlung na hian soisel a hlo na sa hle a Raghav Chada hian BJP azom nu lok hian ama ring tu te le thlop tu te lung oi lo na awangin a Instagram follower makta duai khat chuang zet a hlo nga la ama thlop tu te zinga thalai le zero lai pol gen z te chuan an thlop chan chu BJP le sarkar lai pui dik lo na asoi sel ngam thinwa ania tuna BJP azom le tasi chu an rathiam lo hle a unfollow trend an siam pha hialani Chada an man dewa BJP alo soi sel to na video te chu phor chu thar ania heti ilaya BJP asoi sel na le tun thil thleng in person lutuk he mipui tam takin an rathiam lova shing nun mel pani nei ti te hialin an soi selani AAP shwai tu te chuan mei nei takin an soi sela
party shuai tu langsar Sanjay Singh pheichuan Punjab mipui bumtu le gadar ti hialin a chalani an party shuai tu te chuan BJP hian sarkar lai pui thil ti theina mangin an MP te an nor lui angin an ngaya hei hi an state sarkar tana beidon thak le poi tur thila an ngai bok he thil wang hian ragaf chada chuan April ni somni pasari samni somni parukhan video thar siamin thalai le ama thlop tu te hriat thiam na aron nge na AAP chunga na tho a hre om ema wanga he thuthluk na hi siam ani thu a soifia le bok ma se azom thar BJP lam atang chuan lom a hlo hle a BJP headquarter president chuan ragaf chada le a thian te hi pangpar bor le ladu le na hlim takalo lomim BJP familia alom luta Prime Minister Narendra Modi mathlir Viksit Bharat sangni somli pasari hlotlin nana thok hau turim du sakna an hlan ngal bokani ti NDTV chuan atar lang bok Parliamentary Affairs Minister Karen Rijiju chuan Twitter lama lom na thu soyim ragaf chada le MP dang te chu parliament a tongkam moi lo mangve ngai lo mi fel le nun phung moi hratak an ni thu war takin lo soya Rijiju chuan lungrual lo na phuar khom in the aliens kalsana ram siam thatura BJP an zom chu lom om ati thu a soibok ragaf chada a ho hian AAP Rajya Sabha MP pasari ngotim BJP an zom ruala wangin sarkar lai BJP chuan Rajya Sabha a chakna thar nasatak an mu pha sarkar ta na dan poimo pass a ol sampha donani hei wang hian BJP lam chuan chada atelom lu hi hlotlin na ro pui taka ngayim an hlim pui hle ani ragaf chada hian BJP azom nu hian officialin party na bi kemo sarkar laka ni na poster engma ala chel lova amale AAP MP dang paruk an chuarwal awangin anti defection law laka an hima chuwangin parliament a Rajya Sabha member din mun ala chel chun zom reng donani chanchin bulangsar NDTV tarlandanin sarkar lai pui central government a union minister of state emo aay sang atan ruat ani thut thei ti an soya Punjab assembly election lo om tura BJP tan ma alak le arin om hle BJP hian a thei na chartered accountant ani na le atong kam thiam na te hi an mang tangkai ngei tura ngai ania hun reilo te a ni na poimo tak an pek thuai arin om bok hetianga MP pasari lai mai an ni hi apoimo na India ram dan anti defection law thuthlunga chuan party pakhata tanga hruai tu mun thum a thena mun ni an chua rual chuan an MP ni na an hlo ve lova party danga an in chung theya AAP hian Rajya Sabha a MP som an neya chung zinga pasari z an chua rual awangin an MP ni na hlolovin BJP a hian an lut rual thei ta ani he thil hi AAP party ta na beidon thak tak le soisel a hlo em chan poni ragaf chada le MP dangte kal san chung changa hian AAP shuai tu te an thin ur le a AAP how to ber Arvind Kejriwal chuan thuthar lakhom tu NDTV ma a thu toy fel takin du sak na sang ber ka la ne ti ina chang maya ma se anuwa Twitter account lama chuan BJP hian Punjab mi pui chunga phasan na an lek le ta ni ti in sarkar lai pui chu aron khak zui bok tin AAP shuai tu langsar Sanjay Singh chuan BJP chu thil ti theina manga hruai tu te lei thina apua he malak na hi operation lotus ti inawwa Punjab sarkar ti thluk tumna le an na tho dal tumna liau ani thu war takin soibok Sanjay Singh abok hian ragaf chada te le athian te hian an party a thang tu te an phasana wangin Rajya Sabha chairman hena an MP ni na hli sak turin lekha an the lu don ti asoibok AAP lam chuan ragaf chada hi an party hruai tu Arvind Kejriwal le Manish Sisodia chu zu chung chang thila lung ina atan lai po a lo ngoi tlak thin angin an soi chezui boka
hetia AAP rin rol ber achua ta ka wang hian sarkar lama tangin puanzar la lo ma se media a ero thu thang anasa hle a minister ani le ni lo tur chung changa hian news channel lian then khat chuan ragaf chada hian AAP MP dang thanen tak aruala a hruai chu miau awangin BJP sarkar hian lomman angin union minister central minister anruat mai thei ti inan lo tar langa ragaf chada hian Rajya Sabha MP somjinga pasari zat mai BJP a alu pui thei awangin politics sa hian ahlutna asang le bok hei wang hian BJP sarkar lai pui hian sarkar na lama mun poimo tak pek du abei sei om ve shimani ma se sarkar chal tu BJP lam emo prime minister office lam atagin ragaf chada minister da tumna thu hi engma soi chuale puansa ala om lo thung chu wangin he thil hi politician tele chanchin pumi te ral khat thlir le inrin siak ala neria atak ani don nge don lo ti chu sarkar thuthuk na lo chuak tura chau asiat thei thungang ragaf chada hian MP mal angin parliament private members bill engzat nge alo pharto a minister nilo MP ten bill an phar hian private members bill tia siat ani thina a bill phar langsar zo zinga hian anti defection law constitution amendment bill sangni somni pani khan mani party phatsana party danga lut a inson te khuwa khir le zualna bill a phara tundin huna party chen theina tur atan MP le MLA omsa zinga mun thum athana mun ni antel angaya hemi hi mun li athana mun thum a ti san arota he bill hi pass anilawa ma se pass chu soilo ama hian abil putlu hi abo chema saber ngala hei wang hian soile selpo a hlo pha le bok tin minimum support price guarantee bill hi kumsang ni somni pani khan alo pulut le a he bill hi lo nei tu ten an thlai thar chuate man bituk dik tak le tlember minimum support price dan anga an mu nge theina tura legal guarantee pek na na phar ani kumsang ni le somni paruk khan the asset regulation bill apulut boka he bill hi ramchunga ramle in thleng in digital asiam chop thin dan koga dikarin tlak taka kalpui ani theina le investor te himna tura dan siam rotna ania ma se pompui ani chuanglo kumsang hi le somni panga po khan bill alo pulut to a holy scripture bill anti mai chu sa kho sang ten an le khabu thiang limte soi chia le ti chetu te semna haw tak le na zok pek theina tura bharatiya naya sanhita sangni somni pathum ti danglam rot na bill ania ma se hei po hi mimal ngai dan ang maim pompui ani lem chuanglo right to recall bill aput lu po kha mipui MP MLA le councillor te an na tho thalo le rin tlak lova an hriat chuan an kum nga tram thul thakin an na atanga lo ban theina tur mipui ko ta thu nei na pek arota pompui ani chuanglo abolition of bank and penalties anti mai po hi miretheile income niam zok ta na har sataka minimum balance nei lo awanga bank in shem na poisa penalty an lechin hi ti to fek alo rok to bok tin sipai ramtana hliam tuar zong te ta na disability pension chu chia lak mi alo nan za tax exemption pe arot bok the copyright act amendment bill kumsang khazakwa somnga pasari ami dai to dan chu siam thata tunlai digital content creator te YouTube le Instagram le Facebook vela video siam tu te ta na zalen na siam sak arota arbitrary algorithm wanga channel ti bo lo le mason na tura him zo na siam arota mobile data rollover issue po hi bill agin pharlo ma se parliament war takina soya mipuin thattina kan mobile data man bang zong te a thona bo mai lova thadot le a man chun som thei tura dan siam aphu tani prepaid mobile mang tu ten unbalance an man zo nuwa telecom company tena an incoming call midang ron biak na thlegin unblock sak thin hi adem le a midang va biak na block chu a riat thiam thu soyim ma se incoming call theng block sak chu
mi re theile ni tina in lo fa te ta na shem na satak ani thu soyim company te hian an sim card le phone chu sak luka angai ani hei wang hian sarkar ne na prepaid validity atop nuwa po incoming call hi kum khat chung chu unblock lo na thu pek chu turin ange nani telephone company ten thatina recharge cycle nisom thum pakhat mang lova nisom ni pariat chau an mang thin hi mi pui telaka do soina ani atia kum khat chungin nisom ni pariat zel mang hian mi pui te chu kum khata thlasom pani chau om si kha thlasom pathum hlom recharge tir ang an nia hei hian sum tam tak min ruk saka chu wangin recharge validity hi calendar nisom thum pakhat mil nge asiam turin a phuta tin ni khata data man tur za 1.5 GB le 2 GB zanlai dar som pahnia an man zo man lova abo ngal mai thin hi sarkar ina khuwa khir angai petrol liter som ni kan leya liter som panga chau kan man chuan abang liter nga chu pam company in an la let ngai lo ang bokin kan data le to man zo lo te chu company in a expire tira an lak let mai chu adik lova ni khata kan data man bang te chu atu ka chom zel theina emo chung te le thian te hne na transfer theina dan sarkar ina siam aphu tani ragaf chada hian mipui te thawang hawim heng telephone company lian tak te sum lak lu khom dan hi akap na thin le ma se heng ragaf chada bil phar te hian thlop tu an nga lo tlang puya achan chu sarkar a thlop lo miau chuan a hlot ling ngai lo India Parliament a hian minister nilo MP mal phar private member bill reng hi chu ruling party in an thlop ngal ani lo chuan pass ani ngai mang lova tun thleng hian India rama private member bill sompali chau dana pom anania anhung berpo kumsang khazakwa somsari dai to khani ragaf chada hian hetiang bill aphar lai hian AAP MP ani na in central sarkar chel tu BJP laka F2 opposition ania chu wangin abil pharte kha sarkar lam hian phur puin an thlop ngai lova debate siam nara man ruwa ani jok thin private member bill hi chu MP te hian dan thar pui tling tura beiseina ayim mi pui ta na thil poimo parliament a uar taka soi ho na nei theinan an phat tlang pui thina ni thlop tok muloma se sarkar laka mi pui aw o chuanan atangkai thin le thung ragaf chada hian BJP MP ani nuwa bill aphar le ani chuan hlotlin na ani le nei lo tur chu an hnuai mi te ang hian thlir thei ama sabera chuan a bill chu private member bill ani reng chuan alahar sadon le a ama ragaf chada hi BJP ya alut tok ma se minister anni chawa an bill phar kha government bill tiapom ani thim minister nilova MP mal anga aphar ani chuan ama ang bokin private members bill ala nireng dona India rama hian sarkar thlop miau lo chuan private member bill hi a hlotling ngai lo tlukani kan ti kha ma se F2 party lam MP ani laya a bill phar kha chuan sarkar lam BJP thlop na a mungai lo ama ero chu tuna chuan BJP MP ani to dona arot na tharemo a bill phar te kha sarkar na chel tu BJP hian an pom zong le mipuya hlok na turani chuan an thlop pui thei to thungang chuti huna chuan a bill phar kha debate nei nan chau ni lo dan tak lo a pui tling tura pass thei na hun tha anei sang ve ta hle don ti na ni mobile data chung changa te bank penalty ti top te kha sarkar bill mangin aphar thei to dona sarkar lamin an kalpui to don chuan parliament a ol sam takin an pass thei to bokang chu wangin India ram politician star ron ni mek hian eng ang takin nge ma aron lak zelang ti hi India chuan a thli reng dona rong thang tu hian arong than hi a thang fuang nge a in pai chiko tang ti chu hunin alaron thil zel don ani tuna chuan ragaf chada hi demin chuk na samai ila BJP azom hian India ram tan kong sang sangin mason na a om zok te thei bokani